Se vuoi cappare che su di wit aro por ciecias e caporo rei poros mi eucia sia capa mocer wato che ne firats ira bu sia pa ne se fer de war e meche che we mai no por serie A ci tighter che terá para ci life we sia let's drive che fundraising repi bu so we check the se fer de we awe get gitsi ke bon ifa 80 get gitsi ifa sura awora fundraising gits we so radio so stick around para share no video ngeri je diats we so se panne video Facebook terat se potogori para tura asti gor ngeri we so ke se pan video G'day with sia förriat let's drive med det kuavi yue awa wacha passa begeri abi bibu sore seri benni awa awai America ke sai pari ke yatso war no ya o ado ko tu fichi par me tu ni ngeri gichi we e fa sori we wa mocher potete ngeri gichi G'day bupan acho we bring you Otiara at Furious Fundraising Water Sabwen. Ikapatayi Esokoro at Fundraising City at usual fundraising. Napegeri we see water thoughts ya kitchen buffer yakera. Yapari e water at fundraising. See if a victory water as a Sabwen. Nee se bobari we di fagani kids chachu ke fausun agagere radio ministry so watchen para disi kids me para comment down on no video ike ya we ka ban toni seria seria seri bekai ke क्या वो बारे सेरी हुआ पुसी पा कमेंटार वानर्स ना वीडियो पसे वो बासिरे ये नहीं बात फिर किच वे ने सपोरा ने music si bue yadik fagan wasato roge uchearat tete wara esa bue go a Facebook ke wari social media yue usumet kismi pori ke pura wesre music wesi bue yadik fagan bue si watogori torogi uitsean me pura sabate da sefer war asa bari ke war Facebook ke war social media uitsearat para wara at ifa fundraising war sa bari busartibis pogitene popan ifa ke siari ye potogori para fata ngeri gits Eisa good fundraising meri napegri git si sirige si sa fe para familiar ngeri ke
si pue kis fe para kubots ngeri pokiten mira furgeri kits. Iwe kasaboten si wako biyatak furgen. Sebe got mira parap no neng si akiri so wari tu kreram tong mam iwe bos ngeri kits. Kasaboten mare got ko pue pan emari me pan kapas through me non ngang ngeri pan no warabas. Par pusi para wewe fichi bet popu me wewe rega paror fundraising kren radio ministry. Radio ministry seri pusin meriga no sakobaten neri iwe pusin ye agagen fundraising kren furry ko saboten mai uputi gor ngor ko par si para wewe geri kageri ke me disin Pwata ekat fish esakun fundraising kren ekewin ngeri radio ministry. Marai got ko sega mo cherar sikep American mind papusin agak non neti bereben meben. Tapi ten sises wa yatek ubusar aktivis. Ada. Iwe memorai betul gay. Ocean atsari useferi da wari social platform. Iwe wakat sekpam mo chen. Ai buat ni useferi tibe pon aparo sagri ki churu rat sa torong nari aga. Ngagi day Maverick nabero. Narwa 2021 iwa gagawa karakang nari radio station itan Adventist World Radio. Menari radio station iwe abusar aktivis. Usap mo kaperiweri eva natsak ke ye uwa cengai pa perusaha grigis uruorai tigerong nari pui busor radio non 2000 ke 2001 ngai karagang Norway Adventist World Radio iwe ai wakang nor Adventist World Radio aur e managerun e radio station gai tagri Joy FM iwa kakeri wa rage upa apply geri e position ren manager ren pui episode radio iwa narai wa karakka wa pusi parancagi geri risi wa me fe puek ngeri e puagang nori radio station idet pue karo rai experience ai pue ran ai pue manager ai pue ran eri e radio station useba kosiri masor war computer technology ke sakopata methods ngang mi osupa war usen naf ai pue furry ke sakuraga iwe pokitere ke ki we dai wai ke gira chari usap usebo cheru apply ikeia iwe no iwe pos menarawe area raga ai reri Africa iruku e pue ngor gab ko apply kirari arwe reri ewe ngang pusi war disi usepan pusi pa pai tipud ngang miwe fiusurei na fanga be ugunga geri eyaga iwe ewe managerun ewe radio station ak keri Joy FM ak keri warage bufiteren purubagi application rubara wara parivren ubeta bwe interview di. To make the long story short, wa yatek ngeri god igage tipo purubwe fitagang na radio station iwe ko bwe efisi purira pos esa furre karaga mete we weri aga we apacha ekwe serif iwe ware sira apacha ekwe serif is the wori pachegeri ga purira we rueru ang miche apacha fugani che ekwe serif waro sukosuk namu kri ma pata ese pachngeri serif iwe re posa ordo ware ye Maverick ko pure ser purapu eu akungeri eu posso use kiram ar se pachngeri ki serif areri we Friday tomorrow ngagbu isra pacha e ki serif you na serif ani ke kawar ko pap chutni ke purivete wa ferri ke ka software be disi we wa kan
kunungeri o bos wa bos kasap atapa ki serif pun pokiten uwe resngeri be resirapacha uwe usekira mai butogori kita orang use hawesi se siri ge buka poror ge veri pocha mogi veri chiero pan me fi ki sakumen me anyways ikau kasi siri re rapos we iyo sakura rabas no buen ekie gire bo fort waro sakura ga we e pochek foku furry e saptogori e por kita orang ya me amen fokusar yar paga we sort of that Friday ira turu bueto interview iki rere radio station e episode radio wa puri diware wa rueru wa ya te ngeri god a god ikage ke wache puru bu agang pu episode radio iwe ka po furry en ye pos e po koro arsap furry ekran serif esap moge karigeri ngai was set to ori ko te wa touch me impossible ara po furry fairy pure si sinnen nge mocheri puru pu etoiki iwe usapon erere wa pos me do ya te fairy dan iwe sordera we eribu wa fitto pu episode radio wa fitei we interview iwe wa kabasngeri ewe manager wa ereri pu ne puru we wa ya te ngeri ko iwe yen masura we ya te igagere we boss karigeri kras serif nge eferi iwe ira era sin we go te se wachen pu fitto ga ikia nge ikiapun ese karigeri ikiapun se atabar iwe ira sin nar po god mi wachen nge pu fitto iki iwe we sidara we interview so that we me eto weekend fitto Monday etiro Monday we were group etiro gai wakar worship figure we sira worship we aiwa nei po sai ri we mafrik ko boeri we se fer de we got off of course so I went up was walking up the stairs we were I was fitte waron nata wa chibiri we yade wow ma vet nye kang mi yade fer den esi sinnen igabu ko te wacheru boy agang nari pui busore radio igabu ko te wacher purbaga iki iwe neira pos esa patta bekra seri we wa kenni fitte waron nata anni fitte upone nennerogi ekkiwe serifa esap moge everir neivo bosa karigil esap moge everir you will make way out soon and make a pakesi but very emotional nge wa pakiri so buko da por pagngeri reti pa you be kira wa regu god etiri to ge for a reason me or a was a purpose and go tiri to ge not a radio ministry okay now mood yeri pure toro ge ouchian me popun arts to taiki ngai wa ka por ro ge coach check background ro ko posiri pada wa agai ge ya ge falso por ai tiki ro ge ye ve yes ko posiri pun ai feito agai ge sa pusin screen mo cherin tipi ye pogiteri wa chakan ne a so jis ngeri ka koi veren ko ye popu me we se paro rai patti bu warabar me parai buarage e periguru kunga ai bu parwau arts ti gor ngeri ke bu showing rero chian arts awora fundraising online ke wara sa pueri ke e sakku fundraising and radio ministry ngeri showing ke se pani firi na pengeri be ki siasri ke fundraising usia karwas ike sife parabe be cosmetots e koati ware lucky number me re raffle pisek gave te kyo not big radio ministry iwe kids sise furry raffle sise par furry lucky number pokiten me bar we reside ai fan sorge ai time ai poto furry karwas we te karari we
essa kon mecheres ngeri gesi orai fan so orai before kra ye iwe non radio ministry our cheki sakkupan fundraising regar furry e sigar e tagerige ikereisi ya bei tagerige pledge drive e pledge drive ige ve siagi seri segawe muro covid-19 ewe drive through iwe siasa pat pace da kapat pledge drive kren me arabas regan pori porboe arisi ewe cause ike ewe ministry yo pokitero COVID-19 we da acha mo ke drive through iwe sa pat for your pledge drive we tori gera gets me to use that term drive ren at if I find some fundraising or radio we see I pledge drive okay we big radio ministry gets me up one above thoughts ren met gets me dori above ren pukeken pipen fer de cigara bukan mar para ora monitor ngeri el radio ministry nge ewaten aren ari radio ministry outreach big fundraising iwasigat tigor ngeri arts community the kevre kids bu episode radio wasitigori arts chukis community ese pani firi yar ken nawya ke busin no kuam ke no sai bari ke no awai ke no meriga nge gaburen mi be fi impact ike uitsean ike mi be fi ramotan e radio ministry episode ike apuren mi chugu en mi mocher pue posa pro ar pro no war sa poen iwe in that sense en mi was a couple support tiri a radio ministry kids sia awora tigor war sa poen ike a radio ministry atigor ngeri arabas war sa poen ese pani firi kevin ngeri yon mi be fi nye a radio ministry vi rawot ngeri no wut chuk gaban ngeri git souding iwe en mi watchin gakot mi busira be me fire tipo आपका वो बच्चे को वो support तेरी कोई episode create नरावियातिक ये ओरुवान financially even create yatik fair that's what ibe kodo bor den nakich wariagang ya patori saporo iwo ruwan gabu getu fichiko bari sigich financially iwe kids mi wase kirisho bo bari digot fair that Nori radio ministry pogidere your fan zone karwas es your fan zone awora raffle wete kewe sakupa kirigirin fundraising iwe 24 butagori rage ideiter ren kies music na noratski studio ge for program good music capacity debat edit kan audio federatsi boe for kan program atsi butori play war sa point pun arabase feruats ike arabasion mi tunin ngerikits repotori parrogorong ngeri kapasen kot fe par kapasen news porosel one news ike fe parachin fight community ngeri para coach event me yuchea okay we pokiteri we sia awaras fundraising war sa buen iwe sia kerngeri place drive yan sia tigor era rabas repo support tirikich mayor fitu aren era rabas repo togori support nambai repo busi factorets norachi radio station iwara ngerikich ikiawo egochara ikiawo ribuchara ikiawo fen dibechara si separa one met me kukur kota even me figure even me rabas repo togori support ngeri a radio ministry ngai bu erage ari radio ministry bu esa poe que esa poe ale po ko oruan en mi tori ko ka ker gits one no phone number oru fisue oru waru tiu zero
oru fisu em oru waru tiu chero iraru chera phone number ikeke kergich yobi yor chere yen evening yen ike pan ngang kits mi dogori a sos for wa phone iwe wa agi suru kara information ikeke bocek ai bocek if I we agi no card number we bete karan mi confidential ai sito wori barwa urgu iwe sia je parran nira transaction make ra ya iwe sia to gori atsipwe ifati dakiri era kugu ke what's ko boyari fangeri pui busore radio erigatin arap ko botori donate iwe online mi ora link irai po share me wano che video we sirati live we repost ri safari ai live o watira link ya rabas ko botori click me yai wara if I we tori donate online ewe ruerun aratsi botori donate ngeri pui busore iwe reratsi po mail in iwe be mi we ngeri sika sendiri torbo ike ka receive torbo iwe ka che palme bakierong me waro che maso na envelope iwe ka che pas sendiri geri ache address en mi tor ko bo feriera ike ke bo che ko bo ka kergich iwe ka ngeri gi chom na mailing address ike abo ke se mo che ka kergich nge ke che mo che ko bo mak ngeri gi chwa Facebook ache bo che pa feriera begin mailing in ifa donation iwe enmi togari enmi togara ko po message ngeri kits wa Facebook iwe sia togari arinis faga meia ngai po apro sagari kits fitu ka parosen get testimony baby fish gabi fish ngeri asi radio station ifaus dar reach out ngeri as community me workwan iwe pataga gua pa pusite tigitire ai fason me para fakur awora ai fanson maga ngeri ko tigeia me pu pogo da ko rai do ki nge no borua pa toro gi pusireaga ku wa ve fi gu pa nawadan me eutia seri norweyer tor ngeri ai bira ferier mior e giri neri yan ache radio ministry was effective me reachiri veia ikaut cheveri pun nevun COVID-19 serio 2000 tor ngeri 2001 panofas ngeri 2002 iwe Department of Correction me wakuam we be closed down seri sakobadera rabas arabutio toro awaras visit iwe geri gits john non nabaram ese tio mubu geri gitsatsi botorong atsi boto referias in reach ngeri ike outreach ngeri eke weran non neri karabus ike non neri further iwe non 2001 ngeri 2002 we episode ga pu budeba no WhatsApp wa se apa pu budeba live wa Facebook iwe seri era yer to rier iwa chammo ke inmate ke u chachuk yera rogorogati radio station WhatsApp wen iwa rapu budeba ka kergit ka kerre che phone number iwa rapu rosagri ki surar appreciate ri pu episode radio na pegeri rapasa pun nubur raus seringeri kapasen kot WhatsApp wen nubur rogorong ekewa keren mariti kot non ken me nora farafan iwereti ber rafakun mo ketugud na pegeri rapasa rakkechi ratchep sefen ratcheberi gugrak kot toger meuchiari iwen mennon eurerier further gereria karapus kot mikaugun mi feragang non marawer iwen rafangeri kot marawer kapasen kot ese bidebin ngeri eagage radio station gay radio ministry ese togori or etip ike ekots meche potogori epedi e radio ministry ar potogori reachin ngire kewer min nom nar keweri si se togori se potio reachiri e keweri karapus ese chomu geri gichatse potoron non nge pogiten e radio station iwa kapasen kot atogori torum non
jamang meri ria raga kerigit ngara fakut keci pokiden ra barawe ra fakut touch ra serrar pos ra rogor kabasen kot na kabase feruats ra rogor kerun nabaram na kabase feruats nieti ber ika barawer a ekesiwit pokiden e kabasen kot ra rogor war pui busawar kreitio mayor yen ra bararigit nge merom aiwe even mi gasara when I was a free man wa fakun take advantage rena use wocheri boy sitting eri kapasen kot I say mocheri boy rogor ngeri chon afarafa sevik kiwara kafarafarite afarafarite use wocheri sitting eri nye igerai wan nom nari reri ge furtek wa rogor kapasen kot wan asa boyan wa pos wa be firiaf wa be firiabam wa be fige ngang mir gumas nubuen ai chion on nom nukun nubuen ngageben mi ngas when I was a free man nge rabi chek pakiri show rien ar rogorongeri kapasen god mennon eworeri pun awora tai bare brefet togeri Auserigots ngerian kot kapas ar nom nareweri nga rogorongwan e radio ministry e kos meri rapor express city usura rapositi ar fabri no poraka torri pute wenner kewe yo rakar ke kerri ki chwa pui pusore radio pui ko se woche ko play ya song request nge borageri neiwe awoite neiwe be purwe wo rapokaru setting por bato gori rorong yang mi cek ciwari eki yang mi cek toger iwe sakko bader arabas pui sobre kritio a reach ngerir ga tigerir non eurer ye furtek Pwata ferden en arabas mochen donate ngeri pui sobre kritio pokiter arabas fagora financially ararisikich iwe ye bubusi ato refer program se atore no wara se poen play ke program wara se poen iwe arabas atore ar po kesi bil marawer esa pokidere aga ngak chok chaw wi se peri akewin ke ra donate ngeri e ka sike e ministry ubuchak paro ruwa e segon testimony ngai po aparo sagrigich usa para pasai direk ko arabas ke seria seri benni feru ai mei poa por seri chuk nge usap chek para pasai ke seri benni feru me kirigi oru testimony me yo reben fe firiera ka follow ri kits one Facebook wara che pui pusore Facebook iwe wa fe feta nori deriri mereberen aget nerkyo deriri mereberen aget ite wa ke kiri boreri win wa karena dewe ke kosteri wa magai boreri buri sacho pak pesngeri reki torobo awes met now that ekran urgatim we dai bur kun se fer war wa tarakuge ots memef mi pechakurato ri ereri ge usap ni usefen wa wotse ni usefen ye ewe ki ek mi fakut pechakun me pusei ko sap ni usefen we wa pusiri ki wa we ikage kot ikage pureri ke ave me figeri ave me we ko pusi porarisi ai botiketa kiran ko bait ngeri ave pom we wa sada wa utaraku nubuen emorai botigeri we nge wa kurare be fe firato war nero ai sinage be fichu iwe wa ka ku dai we digu irari ya po irari popo me we kot mochen nubue no fachiteki wakura ruguri bore fe fire wato fero tar boy tigeri ngebo marai boy tigeri wa fire sinna wa fe fi wakapung ngeri waturfi wa iya bonegeri wa rage bi bore sinai nga e serie we pui pisore ke kaso na wa Facebook wa ever kana wa Facebook nge ki radio station iwe we fe fi raporo sagri ge ichek me purwara we irisek masawan non iwerawe nye ke pe apupuru ike pe apupuru o chela raporefen
tigeri fik me koti ke wari ki me koti bar yeri e war raga fakura baba e se ora ron noprer at least na ro fason iwe wari u se fer wa kara pro sageri newe manager yet met wasereri na ro weekend even follower wa Facebook u sereri ge wan fakutto ge pogden iritseg mo puru warawe nore wero iwe we manager ari ki agi eu radio ka wara o kangeri iwe wa age radio wa tireru wa patun ngeri pui pusora radio ewa wende se chura chun nafden ewa fefi pogde puru warawe misemman ese pachotto gori porafden ese woge fe paror chanon nafriet narwatu ira puritsek fitu red wari usefeng wakar chura ot pumpkin wa fitto kakkakurong nar asabe rewe fe firato wa kakapongeri wa mere wase togi ekiarvas wa ngeri ro pumpkin wa ka mot fogan wa kar yatak fogan me ewe bear favori wa kapasis ngeri fe fin ifan suram enjoy the way radio iwe yebet awase atapa marawi me par mari di gotren e radio ministry re ewe fefi ra regi ni rapore ukur gafen na peseri ni buyer ngang me buruwe ai se togori rogoro kapasen ko ai se chiwon on no fan e uche fakurren chiep ko na rabo buichefen kretigergen Färiuche, seriche karatun ese patsiuror chan et officite. Use bara rei färi terai poe kapasen e obiche vera. Uche testimony richek met kits me come across gebet me fish. Iwe ewe fefira sabora vereri. Neve radio afis pochietiem ideiterren. Eise chuttogore po affero. Ai wa fesari pogdere ai wa rogoro kapasen kot seri. Ai wa rogoro kerun navaran not kapase ferwats. Ai wa rogoro afarafan not kapase ferwats. Ai wa mefige usurjaknye ami non nom not fan. Irawe kaidisim esap tikiron not fan. Nye pogiten a radio ministry. Yue ami befi nye usurjaknye ami fan. Non nom no fer kapasen got me wasen tor ngerige no burare fe fira kaparosa ngerige wa paraus neti pe ya wasen papa nge par kechi rai toge re parai mari ti got ren got togori po reach ngeri ekkewe arabasien akar chore epenteri krischo tor ngeri fan ekkewe Christian tu vici torngeri ya repororo me ya kapasen ko ye pogiten e radio ministry e we ra to ngori ya repororo ngeri kapasen ko iwe ikeichek fitu ekei testimony ngai wato gori wato re firats rerat sibuka passer fogan pue opposite met pui episode a furry me impact and pui episode what ye satchu so in warkuam garu charabas met a fish pokiten a radio station pokiten harinis ngeri a radio station ngagu se kurak warabas iyo redonate ngeri a radio ministry pan ekyo bori repatonate ngeri use parko wochi geise siri ge year awisen karigeri year awise distributeri use wo kobot egis Uche rate po ferdi ropo siri pun me even me berari nisngeri a radio station iwe me arisi arabas arre po siri Christ igara po to gari para po chekurar marawan me pi episode ye ya no wara sa poen po to gari gora ke 24/7 seri Sunday pangeri Sunday ige po to seri Monday gari Sunday ne puin mere ren 6:30 a.m. Ye
RJ frequency number. Pui episoding 6:30 a.m. Asap kiche FM radio pa kiche AM radio. Iwe kichi acha karang moren arabas nifang ika donate ngeri kich gagari a radio ministry. Iwe rapata ngai waka todai gigren ai pukara cho gari ai pupara we obusar tipis kia pura sa fakur we cho fata met popusi gatti gor wara sa poen era rabas sa poe nifagi kia reparisi a radio ministry. Ngai bucha kapon ekisi cheken ni uri se fer non mocha wochan pokiten ite ren eki cheki choragang na pui pusouring usia dedicate tirias fan sorat si poe för program good good ike for music ike download music edit direct program för chu achibutori play di war sa poen pun arabas rebutori usingeri kapasen ko ite ren ike butori arage weekdays iwe iravet sia för sia naworong norache pusi butori acho chogeri be för program masor war sa poen ese measures where we cost time para more even energy you will get ye popum me we when si se tu si popa fer record sakun program ren agagen outreach fundraising kyo ekot sakun fundraising meri abibi si serious it's possible pu meri eu rer ren si potogori ferry para kot sakur kirigirin fundraising nge mainly we yebet sigar ferry sigat tigore arabas arre potogori fundraise ike arisikits me donate ngeri a cost iwebe en kargorung ikere usun en kota nuru a radio ministry arre potogori efetu arabas me agang non neti berarabas me fe pare baca kura se ferir marar marawas sore kasawace ngak ibuti gor ngoru kasawace ko poe yatek non neti bom tigor rei ko te poe maruk ikyapun e poe wate ikyapun ngoru garabe mef ap ko potogori arisi pui pusore radio ikyawo ego chara ikyawo ruwe chara esse bar sise pare gu fite che kota aba me figuru आपका बताओरी आरिसी किच आरिसियन को त्यागा नहीं बु साबुआ रगा आरिसी किच ये कबु आरिसी एन को त्यागा पैसा पोई एयागा ना मुझे तो ये फेर ते को ते करिए तो पूरे बरी पर में आवरिया वन में पेचेरी ये यागा ये वैन को ये बबु में वे ngai पर फकुन बोल्ट में पचकुन में बत्तीगोर क्या हुआ तीगोर ngeri kebi train आम को बतोगरी आरिसी एन को त्यागां पूरे बतोगरी सब सबरा नर कारन मच इके के बे eso se pusiror chon आरिसी radio ministry वाच में आरगुगे ने सोरबन नॉन मेरी epore upon apaga pogora ke si sabcho tori no one essa poetica otra se puresa no live on Facebook ike otra upore upon get deleted from the scene nge ekki whatever program si after we saw rata play what a point maybe all throughout eternity all throughout the year torian season news sefen nge ira arts ti gor ngeri gebi parats fakun ifa moche patte dai ke pusipoe para awe sefari ngeri kits gebet popusia ferry as fundraising war sapoe mamorat sipor officen may worry wogisi men not pai beru awo chel borero ngeri kits yeko sewchen kachek mut ngeri fasur bo kachek scroll up on the screen pu budori kura not pugen managai sabun urigat wukisirego ye bete wukisira pasa ara opo we ato rusere abi
Nego non away went fin. Pure por moga not away with. Rere, oposaturi I ke usap sugi e ke wa samachon neng. Fairy debi, ori rati wabi, jommong sakun feyet, me fakun sawara. Manakai a ai tigeri kits. Puri kiapun, sibwe e puri kurugu got. Kiapure mirigu ge pariye ega ke got ni ngoru. Rau ko pa support tiri radio ministry. Iwa ko sap e puri kurugu ngai. Babai berapa sagi kiapu sia fangeri en kota gang. Kiapu sia fangat negun ngeri got. Kiari urias negun ngeri got. Kiapar fangeri en kota ministry. Iwa kota repa sukia samachon neng. Pure po wati war feyet wan wam ike wara kiora fangeri alkos. Iwe feyet chu kota wo puputi gerigit esap moge ornerian sibotogori sorbi. Me yorba tie yore ai tigeri pun me baro refan sori ia kota sugireng. Iwa puputi korik serinon neng. Apa sugi ferufari wa apa puat sete korik seri no ferufari. Iwa negeri pure rewo korik au serwat tete awo ge poru ora kewachu. You just imagine. Ike apa sia ne aso just geri ang kot ka kegeri kits. Just imagine. Ap ka fangeri ang kota ka. Ka support tiri ang kota ka. Iwa era feyets ko bagi esapoi feyets ngang upueri uri guru. Nia goti e pupusin eriburi guru. Iwa ge rera feyets e pungoruk e po se sowara seri sakun feyets. Gap for what te seri e feyets ka fagora. Kiriso chabur ngoruk pi pusure rera fitikits. Awoite ge e pore naf ukun met siato ria porosa ngerigits rera tsipo we tibet popun sia ferias fundraising war sapuen. Pon आपको बस सिरे मेद मी फिस नॉन आज पी पुसोरन radio pokiten arinis ike donate ngeri acres ike buren mi watchen ko donate ngeri kits ko se watchen send diri ngeri kits it's a message or Facebook inbox ngeri kits one messenger ike ka ker kits one no phone number oru fisuwe oru waru tiu zero. Ike got mi me figure buko barisi a radio ministry ko se watchen do not put it off ngari sigit sibo yatek sabas kot mira barap no next ya kiri so wari du ram ubebets wam kiri so jabun ngoruk rede faso ka pamut ngeri game have bochechi fogan norap ka bas wai poto wori barawe we fogan ni Pwata egaror fundraising wara sabwen ren a radio ministry. Kot may pur epo ye kewin Chuki's radio station and no work one. Para epo par ye kewin a sakul fundraising ave sap early. Ye got ko sa was a ko pusin agang non neti berebe me berem. Kan victory game ren met ka what I prefer. Kot en ka very feyets me two fits what for far. Kasiri yan, kaisoria, no mori, आपको पतोगरी आरिसिगरी आवे radio station. वो आचक तिगर मारे को तो आपको पतोगरी एमरी केम गेरी, वो आरिसिगेम गेरी. किरिसो सेवे को तो ने ये याद एक मैं तिगर ngoruk, northern seas obusara itibis, आवे. Kiriso चापुन गेरी गेबी, brothers and sisters, abo ko तो fakku pare feyetsu गेबी. Par pusire mari gebi checheberi pura era link ren atse potogori donate online ike pusia wes warachi live we wa repostiri ngai bon na hu war no chei video kirisu chapur ko de pue par feyetche me kits sipa pachu fege sefen ore panon na